HDZ-a, HSP, HDSSB-a traži stanku povodom ovih događanja. Molim vas da se očituje, možemo li dobiti stanku? Ne. Po poslovniku imamo pravo na stanku. Izvolite. Hvala lijepa. U suprotnom, ako ne možemo dobiti stanku, napuštamo sjednicu s obzirom da su povodom ovih događaja bila već 3 isključenja, 2 opomene. Znači, apsolutno pravo glasa nemamo. Hoćete nastaviti, ćete imati, mi ćemo sačekati slobodno. Hvala. Kako pođemo? Znači, opet na isti način rješavamo sjednice. Idemo se riješiti svih oporbenih vijećnika pa da možemo umirati. Tako. Krasno vođemo sjednice. A onda se pitate zašto mladi odlaze. Zato što ih puštate. Hvala lijepa.